Karate klub Zanšin iz Kreševa organizirao je treće prvenstvo federacije u tradicionalnom karateu. Nastupilo je 170 natjecatelja iz 15 BH klubova. Pokrovitelj natjecanja bilo su općinske vlasti Kreševa, a prvenstvo su pomogli i brojni gospodarski i politički subjekti ove općine. Ekipe su Mostar, Zenica, Gana, Ruhra, Breza, Komite, Zenica, Fudokan Visoko, Karate klub Visoko, Fudokan Fojnica, Fudošin Kiseljak, Bjelopoljac Mostar, Bregava Stolac, Zanšin Kreševo kao domaćin, Karate klub Centar Sarajevo, Orhideja Novi Travnik i Futura Bugojno. Pa uglavnom ova djeca koja se bave karateom i bilo kojim drugim sportom, znači da imaju razvoj zdravog duha i zdravog tijela, i ja bih preporučio svim mladima da se bave sportom bez razlike na koji je sport u pitanju. Jedino tako mogu postati pravi ljudi ovoga društva. Ljudi imaju pogrešnu predodžbu šta je to karate. Karate je u svojoj osnovnoj definiciji. To je vještina samoobrane, bez oružja, koja njeguje u stvari, dakle u krajnjoj liniji ima za cilj da se izbjegne konflikt. Dakle, pobijediti protivnika bez borbe. To je od svojoj osnovnoj postavci. Dakle, mi njegujemo tradicije istoka gdje je nastao ta vještina je nastala stotinama godina, ali je kasnije se transformirala u 20. stoljeću kao sport. Danas mi vježbamo taj sport, učimo našu djecu toj vještini i sad sportu po određenim takmičarskim pravilima i mi sudimo po tim takmičarskim pravilima. Dakle, učimo djecu tom sportu da se takmiče, da se razviju kao kompletni ljudi i u fizičkom smislu, i u mentalnom, i u duhovnom smislu. Ja se bavim tek prva godina karateom. Ja sam narančasti pojas i polažem svake godine po 2 puta. Pa danas ćemo ekipno izvoditi pojedinačno, neki će i tehniku, kate pojedinačno borbe. Narančasti sam pojas, bavim se karateom jednu godinu. 3 puta treniramo tjednom, radimo kate, borbe i tehnike. Kako je ovo lijepa prilika da se kaže Kreševo ima sportsku dvoranu i da možemo organizirati takmičenja. Žao mi je da nema više gledatelja, nismo imali nauku, nismo imali sportsku dvoranu i nadam se u budućnosti da će ova dvorana biti puna i da će Kreševo uživati u sportu. Svakako je možda još bitno naglasiti za koji dan da imamo i prvenstvo, odnosno međunarodno prvenstvo u akrobatskom rock'n'rollu. Pa ovom prilikom pozivam sve gledatelje, odnosno stanovništvo općine Kreševo da dođe da i ovaj sadržaj dobro ispratimo. Po završetku turnira dodijeljena su priznanja. Najuspješnijim natjecateljem proglašen je Armin Hajduković iz Karate kluba Visoko. Najbolja natjecateljica je Elena Biletić iz Karate kluba Zanšin iz Kreševa, koji je i najbolja ekipa turnira. Kreševski karate klub postoji od 2009. godine i okuplja 50-ak članova. Neki od njih su i državni prvaci u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji, a 3 člana ovoga kluba uskoro putuju u Poljsku na europsko prvenstvo u tradicionalnom karateu.